le voin chu vok pui le ano da ran an ni thlenga kan enkol dan kan ron tar lang le dona kan video te minlo hu sak tu te chunga lom thu kan han soi le boka a top thlenga minlo en sak turin kan in ngel le boke vok pui le a in fai takin kan enkol tur ania vok pui hi kan pol tira tangani som thum tleng hi uluk zualin kan enkol tur ani hem he hun chung hi mithiam den no an che do hun lai ber an ti ani pui tha chuan kan hmuang hian a hnute pe tur po hian a fa te del hlau em mai ni vok no hatan sak hi apoi mo hle a ani khatna emoni ni na kan tan sak nge tur ani an mani anin se hliam ba ka apui hnute an hliam lo nan kan tan sak ani vok no iron pack hi apoi mo em an pian atanga ani thumna emo ani lina a pek thei ani iron hi injection mangin kan pe a chiu nan hian insulin syringe kan manga hi kan man chan chu insulin hriaw hi ate in vok no kan hliam lo ani syringe pa ngai 2 ml te kan mang ani chuan a syringe chhina kha kan tan bula chuan a hriaw kha kan ti toi tur ani vok no hi an mong tama emo kan huang hian an ngonga a chiu thei ani Swiss Highland vok cho creep feed ani a vok no ni sareo pa ani atangin creep feed hi a pek thei ani kar khat an tlin hian choi kan zir tir tana
nim na pek te po hi choi zir tir masak na zona tha khop mai o hei vokte hi tuna ni som palia upa ania iron second dose kan pele don che ni voina hian iron pack poimo zia kan soi to a first dose a hianin 0.4 ml in kan pe a an second dose a hi chuanin an len dana zerin 0.5 mo a ya tam thret te pon vok hi iron kan pe ani vok no kar ni an tlin to chuan a pui hi an hena sawt em a vok pui po chu tha kan pek ba ka vok no pakhata gram zani soma a chut in chaw kan pek bel tur ani entirnan vok pui no som a huai chuan nikhata gram zani somnga a pakhat chut chuan kg ni le a chan ve chaw kan pek bel tur ani chu heng ho hi len race no an ni a langmulo tam takin om karinga karon chhop chuang ve le hrim hrim ani creep fit hi hei kan huang hian an du em mai a da ran an ni in chaw an van ngala ni som thum an tlinin an da ran thei veka milk replacer vela chawm phan an ngai to lo ani ti hian ni som li an tlin thleng hi creep fit hi kan pe chhun zoma ni som li hnuwa ni som ruk an ni thleng starter pa ngai kan pele thin ani starter a hian sanjin ka hmang ia ano ni som thuma kan da rang hian azang ber hi kg ruk le chan ve tlinga atam jok hian kg sari an pel ani vok no ko chalo hi a boi pui oma a pui bulan omlai emo da ran tira ko chalo te hi en kol luk lo phei chuan vok no thi tamna ani a tuna dam doi karon ti lan hi kan veti doctor min cho ani a ko chalawa chuan a thakop mai O2 suspension mihring no pang ei le pre pro suspension with zinc no pang ei tho hei hi vok ko chalo dam doi thatak ani ni somnga an tlina hral tur an ni a ni somli pariat upa an ni a kg som an tling to ani